Kwezi watukufu tijabanu harma madendarus kwa leo na nzawarzi hadisi vanu tijum tsahani mpartaje mbabi ya video hii ya mada handani dile jawabu la hangu hosoni mwa Nuru al-Fathu uhusu ye position kao hairenge uskwa jana homra lo hitwa wahema na hatu naisha yala ya harmu mji wa Fumbuni. Ya mada ya vili do hujani behumo na tanga wahe manashe watu ikao ndo ya juruhulwa letasila leo harimo mji wa Marseille Farid yala ya harmo mji wa Mbashile ya ralwa hitwa ya badingo ya dunia. Ye made ya raru na mjojani jibumbavi bandhi ya wandu kao leo mgwani kao zina laukaya minde muda ihaki wa Fahami Said Ibrahim ngamjohuja njeleze ze mada izo zondar. Mada ya handani tikahanza ni mjibu mwanzishi jimla wa serikali Nuru al-Fathu Azali. Handani ngamshukuriyo position kao hairenge ya uonesa ukaya ye peine de mort ngeladhimuo irumilwa harimu ale kafeka ondo la jiri harimwe mwana hatu naisha omjini Fumbuni ya rala hitu position kao yonjema ama gamtsaho rikeradi rina na uwembabi andaninga mjambuka ndabalaho wazungu mieux vaut tard que jamais. Chaleo tijohanza ni mwambie Nuru al-Fathu ya uka position ka uhirengo skwa jana mimi ngamui wafiki na minga mfikiri ka uwa komori pia nga wafikiwe position yinu shay position yinu bwana mwanzishi jimla ngeladimo rejei rangalie zavira zonti pia hauka karnau jua ritsodi waza ezavira batsino kaya rijua ze kweli hauka haina ndongo yone tarehi ya hayo no tarehi yo ladhimu ijulu ane maranya ya ukanga sina takriban mahami njibanu yensia hatu irende hashamba la utowa damu baadhi ngwa zingarwao baadhi kartu jua uwa uo wanadamu wa wendini dawabi ifasiri ya wendi sikabtaha bwana mwanzishi jimla ya ukaya lesuala linu litibaki ya ukaja na hurenge position jumweza jiri shange ladhimwe position yinu ireje idingoni iwangalie zavira emakati yontipia ngamjo rajisa mbavi ya ukaya banu haina mwanadamu ikao hajuruhulwa vaheyandongo mbili ikao yola dhimwe maranya wazijue handani de ya mjuruhu yola dhimwe mwanadamu uo ya julo ebadi ya kahajulwa ezabidizi julo nkodabili hinri de shatsongeza abozenongo mbili hizo dezi tsongezao leo wanduwa habili mahakama ili wastatue ye hukuma ijoka ujiri yao abo ngamanzonrejei rangu le 28 mars 2019 wakati huo kutimanzishi jimla wa serikali shari uliliwa wananyasi wararu harimu alebehewa la kandani mguna warehemu Faisal Mutu Salim Nassor ranguda yabo hatarjere honde leo karjaparo jua endobe ya uwa wananyasi sababu wakajuruhulwa watolwa duniani hindi
zijazidungu yabo riwono president wa heseni Dr. Jaza harolo hitso wajau harmaye biro ya hahe sikariji dobe ya muua haulwa za barihindi riwono bapale haulwa ya harma behewa la kijeshi nzuani kartu jua endobe ya mroa hitso harola hitso za barihindi zijazidungu riwono uwana hatu Ayman Fahad Muslim Ayman warolo hitso sikariji endobe ya uwa sababu hindi jariwone mwana hatu faina wajauha ulwaya uwamuwa ngwa jihunda wa prizo kazjakaza yavo riwono wajau zijiri harma mji wa nrude va ulwaya kartu jua bando ngwetso kawyonzi zijiri harma mwana mshohatu almarhum Hikma mjini Mbeni ya juruhulwa harma udziro hamando wajana ni mikironge hopirizo zijao skwa jana zikaze kuntu abo bwana mwanzishi jimla wa serikali tijojibiwa kiraiya ekale uri shindiri jua umuhamba kanga bu mahkama ikaunga umabenufu rijuwe uwandu ikau wajuru huo wananyasi wanu wawatowaze roho sidiwaza ngamjum niswami riwono mrolo hitso wa waziri mzamani Abdu Nasir harmashesi wa shamwali ho biro hai dena mna yowiyo sikari jindobi ajirisa sheitendo shapewishu abori johanza ikewo skwa jana ye decision ka huirenge ya utsaha vakai sanctions juka exemplaire ili yensi ya komori itirendo shamba lamiro ya damu haina usiku shakarna juobo ne sal le banguzi rahare jahosa na hosa do hangalie zavira ritsatsauwe mahakama ya juhe ya benue owandu ikao ndo wafanya izitendwa zinu hauka karna ujua ubaki namna hiyo yotsoka leo ngarju jua rijipozisione harmweza jiri leo sharidiwa zezavira hodiwa zezavira ikaubenufu utolwa wanadamu kwa ushinda wadiwaze ukabapale haulwaya ya muua kajajulihana ya hukumlwa wanadamu kwa ushinda wadiwaze ya uwa Faisali na mutu ina Salim Nasoro Aimani Fahadi Muslimu Gazo Jaza Abdu Naswiri ka wanadamu wa kwa jajulihana uwenyutia ezitendwa hizo shamenya yensi ya hatu ya rende hamiro ya damu munziani ika wanadamu wa kwa jabenulwa vavira mahakama ya kweli yonde mana na kahanza ili nionese ka yonde droit de réponse dele jawabu na jounika mwanzisi jimla wa serikali ya ukaya kairi urenkwa dzitso harmwezi tendwe kaundo zavira zibenuhe hosoni mwa komori zonti pia shariti kena shinu na shinu oskuwa jana riwono le kafe kao woi
si mwana msho hangu shawoi mwana hangu wa mju huu naisha maham mili ya juruhu lo harima mjuruhu mziro wa mwanadamu utilwa mro mwana ikaa uze sifa zahe razishia usikwa jana harimo mji wa fumbuni haina mwanadamu yakauonesa omjibalio wahe mwanawai sawa neza fanyiwa hikma nyora mbili ikomori wa dhulumiwa hikma na naisha namna jileu rijushinda ridiwa zele danzi lahe mwana tuoi wakati kao leo ya mjuruhu ngujoka ujihunda ho magobani daina mru yafungwa kisiasa daina mru yafungwa da havunzuduka mauduri muhunde volo volo o shaura mbiwa kange maore garjoka vdiwa zaje mji wa fumbuni ngamjoka ushinda mwahumise ye matsozi namnaje kamtsine tartibu ya ushinda mumise wa fumbuni ye matsozi sawa nasi wa mbeni rilone matsozi ya hemu hanatu hikma hatahabaha rilo idani eternellement izo ndeza hunda wa mji wa fumbuni rangundu usikuwa jana abu manzishi jimla wa serikali e position keja kayombi she position inu ngela dhimu rirejei harmazero hoza tolwa rilo na wita o wandu wao wa hukumlwa no hukumlwa ngawe bien placé ushinda uchongeze ze hukuma zinu zi executewa namnaje dokai mahakama juzi riwono ya hikma ye mahakama wato waka hukuma ya peine de mort abwe mahakama watimize za hao kisharia décision finale yo rengwa nido ye usinye decision final ili ya hukuma executewa de raisi wa daula maana hindrini leo raisi wa daula ikawo de shefu wao hoka wende mwanzishi jimla wa serikali na uonde raisi wa daula maana leo ye position yao ikawo irenga usikwa jana watu itekeleza harima ola mhuwaho yoka panu mahakama katika warenge decision yo ladhimu tie signature yaho ye executewa mikiro hajokaya leo ngehodindini eka eshefu waho hakubali ye decision yarengwa ni mahakama mahakama wa execute sha leo harimwe mni jana woi ikaundo yarulilie mwana hatu ngai juja ifanyiwa sawa na mikiro abondo banu nambauka ila position ka huisutene ya sanction exemplaire badi ze sanction exemplaire hizo kazitsina weu wa ukweli shando kangu johamba hafungwa dahari yani kiwa peine de mort she peine de mort yongo ndo yabako prison na hiyo tsindiyo ritsahau si wa komoro ngaranzoro rejei bano bazima habaidi holi hosima zislamu ye hukuma ya kiislamu nerumilo holi ho arme sharia shahatu ngabo nukto yoka yamba haina ya uamru na ulwaya ngela dhimo irumilo abotsikanza ni to kangabo msindano buharibano omsindano ndauo dokale uo wewe nurefati umanzishi jimla wa serikali kwamba ngela dhimo bake sanction exemplaire ze sanction exemplaire lindao
ndoka wanadamu wanu wahimisiwa vo place de l'independance hauho poro wapulwe zitwa sawa nenamna wapuona hatwe zitwa shakarna juwari kubali karna juwari remekotsi yo kabarengwa sanction exemplaire ya peine de mort ni yo ketsu aplikewa abotika hanzanu urejezele suala ya ukangela dhimuo wane en tant que secrétaire général du gouvernement ya raisi wa haho ya kubali ze decision za rengwa ne mahakama ya zitie mhono zi executewa sharti kai harma jimbo la utsokaya wanikiwa pendomor pisko yabo ila sanction exemplaire kaiti na tafsiri wakati tsoka uyonsi abo tika hanzani ujibu yabo Nurel Fatiu nahambe ka position ha ngaramzawo ike concret ndo wana hato wana adamu wanu wa executewa na abo tsinde wajana basi Rangu Faisal Mutu Salim Nasoro Bapale Jaza Abdunasir Ayman Faisal Fahadi Muslim Faina Hikma Nemumrude Ijekaze na isha uskwa jana ngeladhimu wanadamu pia wa executewa abundo rujo kubali ya ukallajila haho walitekeleza jana ya ukabarengwa sanction exemplaire lirumishiha ya sanction exemplaire nilindao mwanzishi jimla ndoka sharia shi aplikewa o wanruwanu waralwahitswa o silamu wa hatu wa aplikewa o wanruwanu waralwahitswa karna ujuwari baki arma sanction exemplaire za ukamau dumrwa siyasa ulopirizo yende ya tsanganyiwa na mikiro ne mwanza shonga mjana yaritiniye mwanatu mro iyo ti sanction exemplaire uo msindanu ranza oriba wasi wa Komoro iyo nde mana namboka ngamlindwe suite pisko kuna ujuwa wambe ukaya ngawe d'accord ne peine de mort ngawe d'accord yo kaba kai sanction exemplaire vatsino kaya ngabo application na wengo joshindo wane hata ziaplikewa iyo ndiyo ruli ndauniyo na mimi kauwana ziaplikewa ngamjo saluye ekuraji iyo johirenga pisko banu kartsure mamru binafsi kartsure mamru suraya kartsure mamru dzina ngarema umwendo muyi ulio yonde mane kao leo minga mi d'accord harmwe position kao kuirenga uskwaja na Nurel Fatiu she position wirenga lo d'accord kaiti bien déterminé ngela dimo itimu ndondondo yo kaze sanctions zinu zi appliquer wane mahakama puisque ces sanctions zitobaki ye chef wa rais wa daula ya sinye ye decision ya rengone mahakama ya hukuma ya aplikewa abunga mulindo bwana mwanzishi jimla uende mbio uende hule rahane zo warenga uskwa jana hautsahan lawe yabo ndo rejei kado ya satena ya uveha umwono watanga harimwao mji mtukufu wa Fumbuni ni mbajini kami na hueshelea uwanasha hangu ikao wa wanao zembwa na zinu sheikoza waloni sho rangudo sikuwa juzi nande mwana msho hangu Fatima Mzee Said mwana msho hangu Zaituni nano wana ama wafumbuni wanti pia ngamwabesheyo mwono atanga ngani mwelewani sheidumbi yo mlonisho isho idumbi yo kao ngarishanyi sao dasinanyi jena mna ikao mshiwani sajana danyina si mshiwani sajuzi danyina si
leo kartsine makaulu ya ujua rambe enga ramba uhindi do hamba alhamdulillah rabbil alamin kalu inna lillahi ilaihim rajiun umsibawunu wa hatu sonti pia engenga mumtsahoni wanasha hangu wa dza hangu minhum Fatima Mzee Saidi na Zaituni mtise tomaya baware zinu maudu ngariomba Mwenyezi Mungu riwadzihe vabire hukuma linutanga litso jangu hoka bono mfo bono mulwaya wa mwanadamu shamulwaya e mwana woi ya ulwaya wa usikitisha namne kao harimwa wandu mengo shenda na shenda wakumori nsu amini ka wahundu ruku osikuwa jana juma umrolo hitwa wa he mwana woi hoka utofanyi wasawa no wabitizi wa hikma wanawaili kao kabati mkomori yatsuwa nikaswifa za ubinadamu harimwa uhayati wao shana mwangalie mahanshiri na mili mzazi wa mwana yakautinziwe tomaa mbaba wa mwana yatinziwe tomaya mji wa kamili wa roho itomaya wakanioso ni mwe mwana woi leo ngarjoka hamba ngasi wandu hindi ensi ya hatu irende ndongo hindi hatara waswili daraja hamanda yinu ingekwezi sonti pia kabati ututabia kartine makaulu ya hamba jumale kafalinu chandu tsaha ribehe umono watanga emade ya bili saa 12 za tasi tsihundu taarifa ya ukangabo mnaijana mwanashe watu yala ya harimwa omji wa mbashile ikao hajuru huilwa letasila leo komjini Marseille ikao ye maiti kaujusiwa sararu za tasi ne pompie ne polisi vakaya suare ya mdu artisto paronas ikawe mananyasi wo yo parwa Fakri Farid ya ulwaya ni wananya wa Komor hamandaye sina ujua ni njie mwoni ya ndongo mchozi jua ni kadhibishe wandu ikawe ntsina certitude shayon lona certitude ndaukaha ulwaya ni wa Komor wamralia idaraki gamina certitude ya ukakazi jahusu zendongoza mabange zinu za fedha abondo tsaha ndenge ebahatinu ili ni beho mono atanga harmo mjombashile ne Komor kamil ni wambiyo kaya almuradi na rikebanu badzima kabati mji upuwao mru yende yarende nai ngasina wana wapeu ngasina wandu wapeu harumwe miji atu yontipia ngwafanya uzena izinu ili rievite batsinjie tabu za miji na miji shawanadamu ikawu ngwarendawe zitendo zinu waundo kokarna jo waswami shana risane miji ya hatu risekwirize itambwa mwana mumbeni hawa mwana mfumbuni abonga bendo bake kodo ya mbeni na fumbuni haukambeni kwa jajo benza wazenai jena mnako fumbuni kwa jajo benza wazenai shanga sina wana wapeu walona malezi yatso ya hatu warenda onai bahi na mwone mri ya ulwara ngu 5 heures du matin yaranti waho pareni le pinde likaujusi wa sayararu za tasi har anfasi ya he sali ya mshangama ubanuru zamba ubanu le pinda ngilo morgo
abo ngarjoka hamba jana zijiria mwana hatu naisha leo zijahunu Marseille mwana shewatu fakri karigombo duwa bai komori ya hatu zinu kazitibure etsinda bonti juu tsinda bonze shahenu siku ngarirolo na uhitwa enge tsikaurengesho bahashinu ni behe umuntu atanga harimo mji wa Mbashile wonsi pia no Komoro no habili ya ukana hifadhi ya amani ya hemiji hatu bangi yo muhimu emaburunkum siru yanu yatsimbauze kufuru zinu yatike ajali ya hemiji hatu enge izo desempale mbili na kahanzani vire juma omsuba mziro ikao ndo wajiri osikuwa jana harmo mji wa Fumbuni ikao ngaranyi som suba unu nda sinao wonsi pia nezajiri leo harmo mji wa Mbashile umrolo hitwa wahema na shewatu hunu Marseille riwabeshe imihono ya tanga yao riwambiye kanga siva zima nao letanga linu la hatu omsuba unu wa hatu ngarsikiti hao nezajiri zonti pia na singari ngombao Mwenyezi Mungu owenyurenda zinu warumiliwa ze hukma za ladhimu nanduka watoloze roho jena mneka waritole ya ze roho za huwana hatu emade ya raru kwezi wa Komoro nga mjoni swami dukanga sinamba panza banu ngamnikiwa daraja ikawe daraja hiyo Tanzania sana ni jibu banu harmadaka tsano au daka 10 ike basi yokanga mvaziwa nguo ya ukati rendeha muda ihaki ani avoka wa Fahami Said Ibrahim leo tifanyani jitamke ni jitamke namna hindi miti avoka wa Fahami Said Ibrahim mi mwanadamu ikao izo naona kaka sti haki mi wananizo mi uzidenonse ama zinititao duka wanadamu si wanadamu wa Komoro sidu wa zaharaka hauka izo ni danfiyo leo zamba ufahami izo ndizo nazi danfi jana harma wandraji mfano hindi usiku mzee wa hangu mtukufu ikao mi humsteh mmobu Mwenyezi Mungu ni msteh Hassan El Barwan hakaya harima lebangu ila bajanani harma toarabu haheza harma toarabu yu ye waziri mzamani waheze habari zandani Muhammad Daudu Kiki haka toarabuni bahia mfumbili ya dunga yao wafanyi hutuba Place de la République yaka denonce Barwan yaka humdescende yaka Barwan ke jaka uladhimu ya bakoto arabuni hula au yaheze wakiki yaka yao wawa nama wambwanando wate ne diskuri emi mitika harma position hindi tijibu publiquement tilaani ya diskuri yu samba non karna ujuwari kensenam na yu linu bangwe la adana mila Barwani wande notable moroni kajajo juwa ya rohebo ba janani ba waziri mzamani Kiki hakayoto arabuni sambabunga sitor ti defende Barwani puisque ti wono kabaka injustice namna jele urju kubalika leo Barwani ya rohe harmwe place ya bajanani ba waziri mzamani hakayabo na abo yende notable moroni yende oratoire wahe notable wa moroni urongoleyo moroni abo wonro adingoni uo
tinamna ya kisiasa ti defende baruani de A à Z, wamiche. Tsende ala l'encontre no wanama, ikaundo wafanya ze hutuba hizo, wakaulaani baruani, wakahumrenda uka yetsinda si, da haka utorabuni, kiki haka yabo kajaju henda zae. Samba non, ti de namna yu, ti defende honneur ya baruani. Yi jankadabili. E kan tuji trompe, ndio siku ya hema shughuli ya Ahmed Ali Amir. Baruani ya shughuli ni horoha Premier Dame Madame Ambari Darwish haparsa baruani hamtia umhono nsingoni hamba woyuwa hangu wandi sote habala norongowa e video hiyo ipiblielo baruani hadeziwa no wana mawambwana wamnikaze etiketi zonti pia ba hakubali Premier Dame hamtao mwono nsingoni. Mimi tijatuonesa tsede kinyume no wanama wao. Samba holiho de malezi ya baruani, holiho de daraja ya baruani, holiho de zedhomana ya lonizo, ijoka ya undwa dingoni hokamruja baruani. Leo mada Premier Dame hamtiyo mhono nsingoni tengoeni harma public ijoka nziro kabaruani ya vuru mhono wa Ambari Darweshi ya mputsuwe. Iyo jone sa alama yoka weimo tumtiti delinquant. Abo baruani kajajo juwa ya nji harma metode ramaniyo. Pisko weido amana wa kisiasa, weido amana wa mila nansi. Abo izo baruani yafanya kajaka bala hende toru hajistehi zido amana ya lonizo kajajo juwa fanya namna katsini yo nuka wahime warongowe watsehe. Kejajo ka maslaha baruani yafanye act ya kitoto hosoni mwa wanadamu wansi pia o mangali yao na Ambari Darweshi ti defende baruani corps et âme. Ti mdefende pisko tikubali ka abungaranzao ribite injustice. Abo tsikanza niwonese zi alama mbili hizo rangu. Ili njibu le jawabu la hangu ya ukai namna na defende baruani jana jumaze akta zin iyo nde namna mimi leo ndefendeo harmwe kai ya fahami Said Ibrahim ngam defende injustice fahami yanzao ya rihwayo ya ukai tsihindu iyo ntina ujuo kubali mi hajimbaye namna jena juwa na defende baruani le jana bona amini ka baruani nganzo ya rumili wa injustice mtojo juwa na defende leo hosoni mamrwaji aurambe zinu za haja za fahami boni amini yo kangizo injustice. Abo tsikanza na biyo wanama kanar keradi renti wonikana imadzina miti avoka wa fahami Said Ibrahim ngam mwano na injustice. Iyo ndiyo ni wanaoniyo haino jo fanyiliwa injustice ngam jo idenonse. Ti denonse jana, ti denonse leo. Wenji wagamati wabanu harma zembwana zinu rangu baruani, rangu Ustadhi Yusufu Mohamed bwana, rangu mzee wangu Iburu wa Sheha micho hima ti defende ze kaizo pisko izo kaikaunga mwono kangabo injustice. Abo leo ntina ujua ni defende injustice jana yanzeru mili wa baruani pisko mimi nga muamini ka baruani kabajaka ya haki toka yonsi yambaka ke jaladimu ya bakibo ba janani harmato arabu baki kinge yabo tsamba no ti haki baruani waimro siasa waido amana wa kungumanyo la siasa waido amana wa hema kungumanyo ya siasa yaliyo bazima wai notable wainde notable nde orateur notable moroni iyo ijoka ya umatsaha yoka baruani
ya rohe bo bajanani baki kihaka yabo uoma tsaha wenda mno ti defende baruani e mwanama yafanye hutuba hiyo Place de la République mwaname kao mimwanza mimtukuza Ali Mahamudu bahibona defende baruani tiridi tija tifanya droit de réponse shanjale jeza ti defende honneur ya baruani ya ukabaruani kajajo juwa ya rumie acte ya kidelinquant ya mbenguro hotengweni baki kihaka yabo ti defende baruani a 100%. Yije suku ya ambari Darwesh ya mparisar mema shuli ya mtao mhono uwanama warengeze rezo wa descende baruani wa mdescende pour de bon wamiche de nahima na defende baruani namba no baruani kajajo juwa ya zingarambaru mhono ambe utini komeye na wanadamu wanti pia tengwe lilona rumajana wakayabu abo baruana joni kiwa swifambi ya kidelinquant na baruani yeti delinquant yekwezi bwanama nchoima jana ti defende baruani habona amini yoka zenugo hizo baruani ngwanzo ya dhulumiwe haki yake jana ti himi ti defende Yusufu Muhammad bwana bona amini ka Yusufu Muhammad bwana ngwanzo ya dhulumiwe haki yake abo lewo ti defende fahami boni aminiyo ya ukangwa nzo ya boho haki yake abo lewo nga mtsingo janrendo ka mi avoka wa fami enamna na defende baruani jana na defende Yusufu Muhammad bwana iyo nde namna defende o fahami leo miti avoka wa mwanadamu itoka uyonzi miti avoka wa mwana mi avoka wa injustice njo wananiyo henu jwanza dhulumiwe haki yahe nga mjo wananiyo nambeka ay mwanadamu yati dhulumiwe haki yahe inge tika hanza ni jitekeleze yao mimi harumale suala la familini eza shama za hao za hele kungumanyo la jua za kindani njejo parozi njia haukamiti mwana wa jua abo ntina haki ni njie problemu ya jua ya wana wajua washinda nao hari mwanrongoza huswe parti ya hao izo kazi jani husumi hajimbaye abo ilo suala la hao shaka leo mwanadamu haja ngurongozo mwanadamu a titre personnel na rifanye diferensiyo leo bala mru haja ngurongozo hajimbaye hele zina lahe abo ngabu mwanadamu mrojina kaunge na haki ya mjibu pisko la haja kaurongoza hajimbaye hele zina lahe shaka jajaka mrongoza hazina la parti ya kisiasa mile one shia secrétaire général habanga mrongo au nom du parti jua njajo jibu hokamiti mdwa jua yabunga mjibu nabe pisko ngurongo au nom du parti abo yonda ilamba o problème interne abo izo zibakie mwana wajua de jojua ya jibu shamimi sina ujua ni jibu amjojibwe mwanadamu jojabanu ngurongowo hele zina lahe binafsia jena mnakuiza jabanuzo ntipia harumwa zenongoza husufami Said Ibrahima njajibu mru wajua tijibu wanadamu waka ujitamka hema zina ya hau binafsi shakabati aunede na abeliwa nzima yokaya ngabu mwanadamu fulani yarungo wa hele zina la jua wanu wamjibu na uweti jua tika ujibu wanadamu maraiya waka ujitamuka vangu tika ujibu nionese position hangu shamfikirile suala linu ani haina hindu shilio haju ikawa waluko atushindo shiona lazima mru ya kaze mlingo no ya shione izo ndezajiri harumali suala la fahami Said Ibrahim ya ukeni mdungu kazo mlingo no ya chojua ya rongo we fahami nai ya mambe nai
ili imnike mvuli. Ngabo wenji rutu wajua. Wenji rutu wajua. Leo fahami. Ilindi wanadamu wala ngwanzo wajulwa. Shaleo waname kao ngwa uchamadzima na fahami. Ngari waunao harumaze mbwana zini. Kale uwa jawa atakifahami. Shawu anduri waunao harumaze mbwana zinu. Rilonda sinao. Au walonda onaye harumale chamala juwa. Shango tunda wanadamu ikamruka tujua. Ye objectif yao indrini. Ngwatsahawe indrini. Ratsuparu waona leweni mru fahami. Pisko wao ngwanza wa le dzina la fahami ngwalirumia wafanye publicite ili wajulwa. Na uti wanduri waona ubanu harumazere zozinu. Anoke moma. Donc fahami harende hashambo. Eni honzo ya julwa mpaka ajibanu ya mdei. Mpaka ajibanu ya mtomo we manani. Vanu ngabo mbana za kisiasa. Mwanadamu yena zihalati zahe za kisiasa. Shangabo namna ikao mrujua hagama tamwananya. Ngabo ze limiti za kibinadamu. Shamimi kasuni shangaza. Ekale ufahami. O wanadamu pia. Wandiso bombarde. Hauka ngabo hadisi ya Kingazija. Njomone sanibana. Vahea ziungazili. Dahoni. Shiunga ikawo shulu. Na shiunga shamanyahudi. Eziunga izozo zili zoti sawa. Haukeshi unga wahula wajua uka uhensu abili hushuzu. Eshamanyahuli wekujushuza pisko ishunga shingwa inda haruma marisi tour de rang. Tikanza nambe. Gamu amini yoka fahami. Eshiunga shasiyasa shahia lonisho sho shamanyahuli. Rangunde ze aswili. Abu kaja joju wakatinga uzima. Upezo mata wa siyasa waha. Ya juwe ya uhuze. No ya umanyahuli. Ya numanyahuli mbaba hahe ya mrantiza. Mbaba he manyahuliano harantiziwa ni mbaya hahe. Ya numanyahuli ya rantiziwa ni mhuwahe. Abu leungu juwe ya rantizo wana. Ya uya rantizo wana shewahe. Shaka na ujua ya huze. Abo tikanzana beka kabana ujua baka hipokrisi politique. Au baka yo tretro pisko manyahuli kano tretro yanuyo urengwa haina mzima. Abundo bana kanzani waswili nionesoka no ziunga zili za dahoni zoti sawa. Shiunga wahula na shiunga shamanyahuli ya valori yoti sawa. Hokama nyahuli yoka ijuziwa. Shakaban leo fahami. Ya siyasa inu kajaire nga harma. Kajairi fi harma manyahuli. Hajojuo katretre. Hajojuo juza. Sharangu yanu manyahuli. Manyahuli yao yoka juhuziwa. Yoka jutrahilwa. Abole untina ukubali. Ukafahamie mnafiki. Anoke mama. Mimi personnellement. Tina ukubali. Hadisi ya bili. Kazi tunshangaza. Ekale ufami. Hasukumlwa. Yanu marithi wajau. Ya yarengao. Na rejei mbabi. O wakati wa kikoloni. Na wakati almarhum Said Ibrahim afariki. Abonga mina à peine 17 ans ou 18 ans. Abon timoto mtiti. Sho wakati wa istiklal.
ye mzima harimwe madhamana wa siasa wakabanti juu ya haraya yambaka wakati wa urenge istiklali ya hatu sindo wakati unu mzima wa eche Said Ibrahim nguna mrehemu yambaka karnau juwa rirenge independance ya baha pisku enti ya hatu karijai unda kartina hata kadro mzima gasina doktori mzima Said Bakara Said Turuki kartina ma professeur kartina mbandu kikauri prepare na independance yo preparewa enge irengwa enge naripuwe panzo riji prepare rangu enge renge stiklali o wananya pia wende ala nkontro ya hai hamba kaulu ilo wa Komor pia ngwalijuao wamba ena laele ele kaulu ilo ya resulta ija monti juu hatu au kejaja lija au kaleo Komori sankadia yeli sasa idmame cheki ndiyo wiyo rangwale po kolonia la taraha yeli hospitali el marufu ndiyo wiyo hatabaha milioni za wanadamu ngwafau harmwe bahari haonzande maore awaila fikra ya Said Ibrahima yamba kana laele bumaharaya rasubiri mbabi rangu ye mavuna tsaya nungari ya hundao zero honga zila wao yenti kabati mbandongo choka uyonzi donc abo il a clairvoyance ya Said Ibrahima ze resultat karna ujua rambe tsindizo ija harme muwahe muwafami Said Ibrahim Kamal Prince le seul responsable politique wa Jao au wakati wa tournante ya henda à l'encontre ya mboka tournantinu inunde iliyo ajali ya hensi ya hatu inunde ndo ya tsambaze masiwa ya hatu yafanya propaganda harme Komor kamili ili ya ahirisho wa Komori ya wambiyo kaya hewe ye tournantinu ngendo ya ritsambaze ngendo ya rifanye zipande wa Komori wa haraya kwa jeshia ye tournanti votewa ye resultat ngionda resultat da yinu tournant rangundo mwando wa hayo divise yenti ye hanti majaraha menji baina ya zisiwa na zisiwa baina ya wanadamu na wanadamu haina usiku ngarimanao wala ngwambongo ndo zao wanu wamba singar join zatu singar bakio ili divise complètement mabaya shiwi na jana ngari ya hundao khasibabu ne tournantine abo ila vision ya Kamal ijana haki hauke mabaya upia ya yamba ya ondauri ya nshi waba abo tika hanzani timizi yao ili nambiye fahami yauka zinu wambao leo ikaungizo ziba ngo sukumlwa ngo remwa ngo sindihwa ngo holelewa haina nkudi kaya na ifubairaji ukaina roho nkuu pisko enalaele ijiverifieo leo ula mtambaliwe masiwa ujiverifieo leo izonga izo position lonizo leo ngazjo jiverifieo sonimo wa Komori maudu yaukaya hukana haki abu hukana haki donc baki ba piskunga tsungojo jiverifie sawa na juzi sawa na jana ezahunga jo jiverifie maudu donc yonde mana na kaanza nionese ye point ili nambiyo wanama wakeradhi bamiti avocat wa famille Said Ibrahim mi avocat contre l'injustice si wana neza fanyiwa baruani no wana mawambwana en deux reprises si wana
neza fanyiwa Yusufu Mohamed bwana, puisque c'était de l'injustice pour moi. Leonga mwano nezi fanyiliwa ufahami, puisque pour moi c'est de l'injustice. Sina ujua ni applaudisse injustice ngamjua na niyo. Hokati hiyo Mwenyezi Mungu wae hazamba. Hamba mwanadamu uhimilio, mwanadamu ya dhulumiwa, yabohe haki yahe, uonge harimwa swifambi na ingu johonda na hukuma, pisko abo hasaidia mwanadamu ya rendwa mrutsi hindu ya dhulumiwa haki yahe. Abo leo katinde mili ya mndu yabohe fahami haki yahe, abo ngami complice ngami sawa nola kumbohe haki yahe. Abo ntina ujua ni imilie izo njo jua do ushemeza na betsi haki. Inge iyo ndiyo nakahanza ili njitamke na mbio wanama yoka mashaka yanu yonsipia yajiri ti defende ze kote zo zontipia. Mimi zinijiria usiku baka shughuli ya mwana wa mzee wa hatu wa Shikoni ralaliko ya shughuli hiyo ikaw tijihundu yabo damina zuki wangu Shamfi Mohamed Ben Sharaf, Fahmi Said Ibrahim, Saida Hamada député mzamani Marseille na wananyasi wanzuani rajihunda ya harmwe shughuli rikanti ya harmwe la tabu na mwananyasi uparo Abdere washiwe la mitsami hundi. Pendant 1 heure et quelques minutes, Riwono et waziri mzamani Mohamed Daoud Kiki habaliwa hajahe anti wala tabuni rikansibala rile mbahindu wandu warongowa tswabili tswararu tiwono mafoto ya tolo harma ze rezo sosio sandi sosukumlwa hajimba ya kansi ya mashuli ndena kiki tire mwa bali ya tilo harima ze forum za hatu tisikumlo hata indu shishi nunku bahi Mungu furu rahimi Mwenyezi Mungu yakajudhulumwe haki wala yakamnafishi harmazerezo mwanashe wangu Nurdini Mbaye yakaurenge mafoto yala yantie umahala pia maha hakanti wadzima ndaina Abdu Ismaila na Abubakari Mvulana harmwe shula wambalia huenda harma letengo la majlis tofauti hindi na abo baka tofauti kikio wakati wakajaka harmwe yezi wanu ngwa harmwe yezi akajuma procureur indo na uonde urengo amri na abo leo la mwanama ya renge mafoto hangu yakamnilaumu yakamnijuruhu wana kansida mina kiki harma tengwe yeye nda kansida ina procureur na mwone mbabi ya coincidence ya upeu wa mdwanzare nde mwananyanai hafanya pire ya erreur ne yamba ukati komete mais il a fait pire que moi puisque shughuli yote ya hangu mitila liko harma shughuli njajo juwa nroho shughuli ni banya fulana kayabo iyo sawa ndiyo na wanilia barua nambaka barua nikajajo juwaro bajanani bari kikia kayabo anoke moma shawewe shughuli haho na ujua huwalalika wajawabalia wondo wa wepole titimbi waze kufuru hizo njahunda mndu yani defende shati jidefende mimwinyi puisque ti amini okabala nga manzondumiliwa injustice vanuga bondongo zinji rirendwao ristamilio rchoparo zamba shejo wakati ya umwane sani kakaba numbii nga rirendwao njo mwone sani example ya bili haruma forum ya hatu ya wanadamu rilo ya majana
C'est les Comores 2024. Mois de juillet. Et passeport ya hangu tifanya mois de mars. Tipashia c'est les Comores. Aussi avant de armer avion et passeport ya hangu confisqué. Tikaure jay hunu le 9, le 11. Tinikiwe passeport ya hangu le 9. Et passeport ya hangu njailata. Yo kamruhe Parisa honziani hafanya photocopy. Si wasuli hunu. Rijaribaki. Quelques semaines ou bien un mois et demi. Harme forum ya hatuila. Si wono manama. Hatia e passeport ya hangu photocopy harme forum. Haitia photocopy. Tishangaya. Samba, e passeport yangu yundunda. Passeport yangu njailata. Yoke fanyo photocopy. Uandu walio na photocopy ya passeport yangu. Nzima. Service nzima. Des ministères de l'Intérieur. Ikao. Wondo wa confisque passeport yangu wa l'aéroport. Kabati shirika yao. Njailata. Ngamini yo hangu. Namna jewa hunda i photocopia e passeport yangu atawiti e banu. Publiquement. Rondo banna kandi sorenga présentation. E manama uo. Hajibu amboka inutserewa. Shantina uvumbuwa imru ya nereyayo. Timdungu pendant plusieurs mois. Il y a dénoncé Mru. Yamnike passeport. Il a refusé complètement. Abona monnaie hatoire. Est-ce que Mru, comment il a eu mon passeport? Comment il l'a eu? Passeport yangu ke jatawa. Chez passeport yangu. Aboke fanyo photocopie. Nos ministères de l'Intérieur, à haute direction nationale, puisque waundo wakane passeport yangu irenga depuis à l'aéroport. Personne d'autre. Personne d'autre. Abu mimi binafsi tirengo kaya imwanama etiabala. Ngujuo wandu wahezi ikao ndo wamnike passeport. She passeport yangu katatuila la ihunda. Hata renge photocopie ti intégralement. Harme plateforme orlo wandu majana maili. À partir de là, j'ai commencé à prendre les précautions. Si jetsena, harme mwanama uo. Hanipara usiku. Hanambioka ujua. Ngabo wandu wahele jamvibala. Harme forumu ya handu. Zamba bon. Hamba oui. Puisque ngabo mzima yanipara. Yanambia kabala huishia. Weshia namna Hajimbe na Abdalla Abdu Hassani. Izo wamba ubala. Vahema na nyasi wambaka oui. Hamba ya mru hindri. Hamba mimru wa heyezi. Namna imana mayane lezao. Valatiti loba ala rangu hale. Halafuta mbiola mwanama timabaka. Yu nike nimero aheru miyao. Babu hopara abwe nimerongo ijuo. Antino jua hunika. Pour moi c'est de l'hypocrisie. Iyo hatwari. Vanungara yenshiyo harmoziro. Owanduwanu wantipia ngwa juwao. Koma ila yu mon passeport yeti arme forum. Koma ya juwa. Ya lone nimero ya hema na adamu. Ikao ya mru wa heyezi. Ya liyo harme forum ya hatu ya tu juwarinika. A partir de là. Tizia. Horongoa harme forum. J'ai pris mes précautions. Puisque timunduka ya ngarina siwao. Ngasina maadui. Ika ngwa partager uzembiri rendo. Donc, abonar keradi. Zembwana zinu. Haina mwanadamu ya kena precaution. Inge ngamjotimizi. Wanama tukufu ngamjoni swami. Tika hanza ni wonesi zemada zinu. Dele jawabu la hangu na Nurul Fatr. Badi position renga jana. Nombeho mwono atanga harmo mjombashile. Jumwe mwana shewatu ya juruhulu ya hafa harmo mjo Marseille. Ndo jibu wanama. Ikangwa joe ni kalifie kami avoka wa famille d'Ibrahim. Ni wambie kamiti avoka. Mi avoka contre l'injustice. Yoni wanoniyo. Si wananiyo jana. Hau defende Barwani. Hau defende Yusuf Mohamed Bwana. Leonga mwanoniyo hau defende famille d'Ibrahim.
enge narikeradhi bashi yengo shinji upataibu na banu ngabo nziro wallahi ngamjon nambia usiku eshiyengo fahami ya lonisho ngabo wanadamu wajo subuti wa hebanu wambe fahami banu yeti silamu ngamjon nambia wajo subuti wa hebanu wambe kabanu fahami yeti silamu hauka haina shombo wajo shira no shangamize fahami ngwajuju wo shira baho ngabajuja wanadamu banusi kwambe vanufahami waiti silamu amadasi hennam nabaliyo jawfulamo la shiengo enge mimi tikahanda njinjeleze nrudi nambie uwanama wajua hamase yaka iyo miadi nerenga hosoni mwa Mwenyezi Mungu zenrongoza jua kazi jani husu mtina paro zijibu mrujo jabana rongowa kido amana ya jua tinahu mjibu hokamiti mwanashama wa jua shejo jabanu harongowa hele zina la hahe yo haki wame juu ni jweni jibu shandongo za parti izo kazi jani husu izo problemu interna tina paro zijibu wala tina paro jibu mrujo jabanu yande nga mjo jibu fikira ni kontraria fikira shahidwa tina paro jibu hidwa pisko waili kwa ozo enge yonde muhimu ya intervention hango kwa leo ngani mbosheleo ni marhaba wana mekao mnidungu no wajujani dunge hojumwa baha marhaba menji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.